Nanirin talong kababati. Oy 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 oy. Kapudot pa yung ano dilo maya. Oy 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 oy. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Time check. Oh, today is March ano? March 12 na nga yan. Today is March 12, 2023. Time check. Anong oras? 6:30 dali na kami kapaging kakat. Oy, good morning ayo. Mga sangkay. Shout out. Oo, mauran na Martes ha. Oo, mauran niya na. Salamat kita nga inuran kay nagdudulumutok na itong kalibutan. Darat ka papasok. Thank you Lord for the rain. Kapot. Ay. Sinalan eh. Okay, so may dinatag yun na anak nila maya. Uy, legit. Legit. Uy, pula. Legit pala to, legit. Oo, sakto lang kay baga maoran. Oo, man. So, legit. Legit ang na-orderan. Okay, thank you for the rain. Oo, this is where your tax go. Thank you for the sponsor. Oh, God. Oh, may dana niya baga pa. Sugad. Okay, let's go. Di ko lanig bubutang taadi. Oo, adilane. Okay, okay. So pagkaya na nataod ta na naton trapalya. Oo, so may na tayo assignment kasumpay ning kakulop. May na nato papaliton. So medyo tato niya na pamasahero is medyo unstable. Unstable. Ha? O, dinala ka mo. Sarang kalipit ah. So, didalaan na eh. Mga kadikita didikan na pare. Pabo Pius. Dari Pius to rin na. Ngadi kita kan pare JR. Usmenya sa inyo caterer. Adi kita makikimang raw ay. Oh. Kay bali 90 tag 90. Oo, nag-iba na ang presyo. Nakatawad-tawad kita. Oo, so sakop man sakop. Sakop bali 200 kuan, 200 packs. Kaya to nya nga biyernes. Uy, anon man it pag-deliver ito? Pag-deliver. Ngadto ka tigbian. May kamay mayan. Di pag sulod. Oo, nasulod. May daniyo manada, may daman niyo fire truck. Fire truck. Oo, unsa sasakyan bangad to ba? Spaceship. Spaceship. Oh, sige sige. So deal. Deal oh. Oh, yan ang mabayad ako. Wala ko ganun yun. Uy, agido oh, di nga tok pinanganak. Uy. Bali, ano yan, mabayad kita. So bali 90 per packs 200, so is equivalent to 18,000. So makon kita di, mag-ihap kita. Kuha kita 18,000 ang nabayaran. Part-load kita yung mga notebooks. Andamunta na lang adaan. So para baga mayroon natin yung content nga adlaw. So since naka-discount kita na paklan, mayroon na natin naging kambas. Mapalit na lang kita pancham or sisto. Bali na 100 bali kanang 200 ka packs. Entonces na 1,000. Anyway, may daman ito. Oh. Okay, ha? May ton. Wadi. Waray nira ka ng intermediate nganin grade 3 waray. Grade 4. Oh, nakapile kita na dida papel, ballpen, ngan lapis, ngan kulang la an intermediate paper. Nakompleto naton an intermediate grade 5 and grade 6 ngan hin kinder 1 kinder 1 ngan hin kinder ngan hin grade 1. All right. So kinder 1, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, 5 and 6. Tapos ball pen,
and sensor. Oo. So kompleto 20 boxes. Bali maabotin 200 pupils ini. Okay na kita.